Okay, my name is ebimanyirwa mushomo ogubira har generation suits omurimbara kandi gwetabirwa abakozi ba government okuruga handengo zitarukushana. Process neja kutwara obwire tukatandikana n'itweta competition and consumer protection policy eyitukuteka ningeshime kuba nezara ebinde biragira ubiri Competition Act na Consumer Protection Act. Itekeri ryesurwe National Competition Policy 2024 kandi ishengero ryahereze kurihinguza na mukuru w'ihanga yatireho mukono. Icyo kubanza no kugira ngo atunge ecaranagura kibene cyecho. So koragira ati ninza kugura shukari ibere shukari kandi ariko basakora icyo kwenda umushukari. Abetabiro mushomogu batwire ntekateka zabo ahitekeri. Twinda ngo kirebe kiza direct kiza cyashuma cyahika umbantu benyini. Abantu bakicenge bamanye nikiza gukora kita bamanye ebiro muntu bihane bigamba ki ne affecting abita ningashi bo nabashemerere kubana babyakira bata. Nashanga ngo eriteka kutukushita amatwari bakunje. Narubasa kwija kutuyamba. We okire kuba naguze ibintu bakire kwarakanye. Bakire kuguruza mu maduka bakire kubana bazahara baju bakire kubana ningira ngo nikija kutuyamba kugira ngo okwiyamu okokinga okutembeya nikija kututwariza je mu katugira umuntu yagura ikintu yashanga cyo expiringire so ekishemeye kuba nchikorwa niki reporting omushango ubwo aha polisi then yo polisi omushangwe gureto wito mu office ya president for more handling. Nyanko muhinsa nindeba ngo itekere ntuzakuriganyirwa mu mnonga abako mwobe no shanga omuntu yahinga ibintu byeye konka omuntu kuza kubigura yamusera. So hati kuturabe twine policeji neza kutuyambaho kurangwa abantu obutare bwa gendaje aha bintu bakuba bine batungo bwinganiza tibabaserero kwanza. we have frontline Gasha kwa Susan Charles Sima.